manusia hanale kalan-kalan atu urang gaduh fikir kedua saangan temakut dan pandang warah ulangit Bandung kalan cahaya mata urang dan agam ngainang wate bangkit saangan Bandung telanjang musabah baje hana sajanda mandungku agam ngainang tadu sapat ya ipadang masyar han male tunggu hana pagat hana fikir kenan urang fikir kedosa. Kalau seandainya mesti agak malai dosa bangkit kam kalau-kalau belum marmah. Kalau marmah. Hai terkejut ku. Terkejut padang masyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa fi ayatil ukhra yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yu'nih. Sadaqallahul azim. Marilah syukur dan puja wa getanyo puo kesiropo Allah Zul Jalali wal Ikram, yang mana oleh Allah mentang Nabi kesempatan dan kesehatan kegetanya bersama nibak malam yang mulia rayanya. Kemudian yang mana oleh Allah mentang nesinggah umu kegetanya Bandung sehingga getanyonyo senantiasa sabi-sabi kadapat tarik nafas dalam suasana yang getanyo rasakan baksaannya. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahmat dan sejahtera pula kepada alnya Nabi dan para sahabat, tabi'at dan tabi'in dan bandum para alim ulama. Kemudian ta'zim yang mulia dan yang terhormat. Pertama sekali kepada Ban Bandung Gure yang na dalam kampung Gedanyo atau sekitarnya, baik pimpinan dayah maupun pimpinan balebet. Kemudian ta'zim yang mulia dan yang terhormat kepada ketua pemuda dan seluruh para pemuda yang na dalam kampung Gedanyo. Kemudian ta'zim yang mulia dan yang terhormat kepada kaum ayah, abang ado yang kabar hadir di bak malam yang mulia rayanya. Tujuan dan maksud Gedanyo Bandung bak malamnya untuk tajak simak mau'idah agama, barangkali na faedah, na manfaat
ke getanyo sekalian. Mak mutuah ayah mu bahagia. Ulun tuannya walau jarang nekalen atau nana bak YouTube. Nama ulun tuan Tunku Kamarudin Putih walaupun hiangoh. Alhamdulillah dengan izin Allah malamnya katruk ulun tuan jak, katruk ulun tuan langkah. Mudah-mudahan pertemuan getanyo malamnya hendaknya be Allah ridha dunia sampoan akhirat singa. Amin. Hai mak, mulai bunuh lontuan kalen getak jaya nemit igampung gelempang mujim-jim peleh hana tamang kabili pu. Hana ne empat sabit-sabitan nya pu saboh mak lai ah pu. Lai. Nya ha ne duk ciduk begat. Bek riuh nak dengar, bek karu bah. Duk bertenang, haik le dengar, bertengun bah. Duk begat, bek belum. Anak mi bila batat karu bek nepoh, mutamah batat je. Anak mi jamun wati tabli mentang sengap mupom, kat tablinya mupom di bek riuh. Anak mi lewetnya makin tabli mutamah hibli je katanya. Para hadirin kaum muslimin mi ayah sekalian yang mulia, salah sabah rukun iman yang 6 adalah mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari kiamat. Manakala kiamat getanyo cekat-cekat, manakala kiamat getanyo sebut-sebut, maka getanyo Bandung teringat ke sabah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa tiupan sangkakala. Hai Tunku, kamu katrip mendengar-dengar sangkakala kena, sangkakala kedih, tapi mutu pua galom pu Yusuf Kala wakil presiden kan. Sangkakala adalah sabuh trompet yang diciptakan oleh Allah dari cahaya bagaikan tanduk lagi lungke aji. Sangkakalanya tempat tiup sabuh, tempat itu biar suara aji leboh. Maka leh gepegat sangkakala oleh Allah jamun gepaso laju dalam babah malaikat Israfil. Nyan malaikat Israfil hana getiup-tiup ilai. Menyegalam Allah geperintah yu tiup. Man hantua ge Tungku awai tak baso lam babah ke. Malaikat hana gebuh sifat tua mak. Kalau seandainya gebuh sifat tua mungkin roh geyup. Sifat tua bak tanya manusia mesti bak tanya nyo ku paso sangkakala sa ala babah be. Ged. Ate roh hana buat ayu-yupnya gerawat tu. Melenga tu urang lang kampung. Tanya tua tetapi malaikat hana sifat tua. Leh ke pasang lam babah, malaikat Israfil hau kalan atu haras. Hana pinah-pinah mata sampai ainuhat. Gekalan atu haras wate geyu tiup entu itu biat kata perintah hisinan. Mesti kawate tiup. Wa yauma yunfakhu fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Hai malaikat Israfil, ba uronyo gata tiup sangkakala siga long kena puya ubina urang yang dalam dunia. Long kena puya para malaikat termasuk lat batat kai bate canggu pure tru ba ite angsa. Mulailah malaikat Israfil getiup dengan suara yang begitu dahsyat, cukup raya su. Misalnya pop 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 kelagian su dunggu lagian ayo tu. Nyo umpama haji wateleh getiup kali pertama saatnya malaikat yang na 7 lapis langit gementar temakut. Manusia yang dalam dunia bandum ya beklekan getanyo bayi yang dalam kandungan wateleh gedengar sangkakala siga lahir kerawai hana payah pakai mak bidan.
Ubena uri nang hamil bandum lahir golom catah lahir tapi kalahir. Hana gedepa kale lahir. Ikulaga bu kalahir. Oh yo kalahir go. Karena gentaran suara sangkakala luar biasa. Anan dengar. Kemudian belekan getanya manusia matauro yang tengah mangai itu biar arat timu temakot cid wate dengar suara sangkakala ibu dah iblung. Iho barat iblung. Pro barat matauro hanai blut gadah. Padumuro gadah matauro leuro le malam. Musupot tu donyanya singa. Wate ka support urang kagabu. Hanya mutua kawo sa anu urumoh kapuhu lampu matauro kagadah. Tapuhu lampu hai tim terang. Ta cipuhu sente anu hai tim le tumbuh. Ta sitet panyon anu hai tim le pengu. Leuro le malam terjadi gerhana baksaannya singo support tatan ande zabu. Pah ba uro keput iblut matauro rat barat bungoh itu bit. Wate ka penguh bungoh nyan urang gepike matauro itu bit arah timu hana ge barat. Pajan ci gedepe matauro kai tibi barat deuh gedenga su. Pe gedenga su langit manyang. Ala inna syamsa qad tala'at minal maghribi. Hai penduduk bumi, adakah engkau ketahui yang bahwa pada hari ini matahari telah terbit di ufuk barat? Terkejut urang hai. Kepala matahari barat ibagah. Mekalan-kalan barat. Kabutoi bunga ibarat itu biar urang keput kelira timu. Mutamah tu makot tu. Omah pakri le. Oh mek katanya balu, lempi ku tembak kah. Kah nampu pegah kalan tu mata uro ijak bacu-bacut. Lagi tanya kalan biasa uro wati tibit bengah dak timu. Tak kalan dijak bacu-bacut, dijak bacu-bacut, pah jat uro timang mata uro hailup timu, hailup barat walau itu biat. Maksudun hailup timu walau itu biat ibarat. Tetap leh loho iputarah lam Yeho barat ilup. Pahilup ura keput terbenamnya matahari kasuput nyan ke bawah tenyan duh tak dengar siga tu. Hai bandum penduduk Bumawa, pintu taubat kagetup nali gebuka. Kasusah lam urang musunoh-sunoh kafe tamang dalam Islam hana geterimang li. Urang Islam yang mudosa musunoh-sunoh yak semayang. Yang golom na lukum berakan yak belau yak semayang, tapi pintu taubat kabih. Nyan bawa tenya ubena urang taubat bandum bekle kantanyo iblis. Bekle nanturi iblis. Iblis nanturi. Kapalo sapa ngai iblis nedu iblis nanturi. Ni si dengar lem pegah ciri-ciri iblis sot on tu tin wa merempo. Iblis wajah ji muka ji lagi muka saya. Punyung iblis lagi punyung saya. Teman yang hana ba saya lungke menyebab iblis mulungke. Nyan iblis nyan buka mono tungku kamu tanyang bio je pakan man asea boy mirip ngai iblis. Alu pegah kisah nyan bio ino tahu ba iblis sujud ba uro keput nyan. Jamun brojeh wateleh kepegat Nabi Adam dalam syurga. Ubena para malaikat dalam syurga giu sujud ke Nabi Adam. Hai para malaikatku usjud li Adam. Bandum sujud para malaikat ke Nabi Adam. Illa iblis. Kecuali iblis. Iblisnya pura-pura sujud. Gekele Allah iblis. So, ubak watanya golom gegantonan. Nan iblis sona yang betul. Azazil. Di pura-pura sujud uke Nabi Adam mendiridah te ibabah. Puh. Jauh. Karena iblis hitam sujud. Di pura-pura sujud miredah di babah puh miredah mukemat ia babah iblis bak dada Nabi Adam sabohca wate kamu kuman ibabah Allah geken Jibril nyan ia babah yang na bak dada Nabi Adam nyan najis klok bah maka geklok di malaikat Jibril gebah ibabah nyan maka isinan jid asya dan bui bak ia babah iblis. Kemudian Nabi Adam wate liu geklok dada lo sampai ainuhan ubena uragam bandum lo dada
Kulam yang pijut-pijut yang tabuh ia terdada ke kulah. Na tanda luk dada bekas ke kelok ibabah. Maka jiat asal ba ibabah iblis. Asalnya mirip dengan iblis. Kemudian waktu dengar suara malam meranggung-ranggung, nyan di kalan komodan tengah lewat, tengah hipa, ibite ba asal lain. Suara leh macam ni si dengar ni. Tapi waktu nuwon tu benak kun so ceramah buklam untuk kuasai ya. Nya contoh ulun tuan pegah. Kena saya leh macam su. Tengah-tengah sengap kai musuh sabah leh. Cukup panjang su. Aleh rukuk samsu black ipinya. Cukup panjang su. Nah modern kedua natat panjang. Oh. Nyan panamah geneng. Nah yang sabot tu balahi madana saya. Nya rukuk on ni pi. Tapi yang perlu pegahkan nyan iblis nyan ke yang mirip dengan asanya asasil komodan yang paling raya ura kepeut wate pintu taubat kau isujud ji. Isujud hadapan Allah ila kiamah. Ya Allah. Punah iblis kan tutup pintu taubat ya. Ya Allah letak dosa lun ka mulai sejak Adam berujih lun goda manusia sampai ainuhat ya Allah. Apakah nerima taubat lun mentang ya Allah? Allah kejawab iblis. Taubat gata akan lun terima tapi dengan sebuah syarat. Pua syarat ya Allah. Bedah iblis jak sujud bak kubu Nabi Adam. Menyatatem sujud uronyo laju ku pemaah dosa ke. Dengan iblis punya sujud ro belekan wati kabih humu wati udip dalam syurga hang kude ya Allah. Hang katem ya Allah. Menya hang katem taubat gata tetap hang kutung. Antung ga ke bawa man. Tengah-tengah sujud golai weh gehei dua malaikat Allah. Hai malaikat Israel malik maut. Hai malaikat Zabaniyah yang jaga neraka. Tren yak cabut nyawang iblis sega tengah sujud ibai. Getren you malik maut iblis tengah sujud. Getumpang ki yang ikut iblis. Gecuke. Beli. Pai tengah. Oh, lek mon ah. Nya. Pubuat nak kena. Pua kamaen sujud lah kau. Lun sujud si. Nak terima taubat lah Allah. Memang taubat kasih hang getung li. Yang ge mana buka mau hang getung. Uronyo kah akan lun tarik nyawang. Watai dengar le iblis lun tarik nyawang ke malik mawon ibu dah iblis hipluang. Hai plung timu le bak mata urat tebiat. Cukup cepat ipluang. Ngong cukup cepat. Ikira le iblis malik mawon han gelet. Awai truk malik mawon ideh geduk gerawa ke. Pah truk kudeh iblis medirhem tu lagi kena rem cakram ikul iblis awai kabuno katru getahe tapre pohonda ka pakai belum kena mio ilon fiction so tega pelung dua de ya tegaro nalah malik mau oh betul nyawang ku dari ibu dah iblis hiplung lam ha ubarat ba matau rolo tahu-tahu kana malaikat lon dua roe sidih gedua gerawa ge tro iblis ikut awal je katimo kupreh de uranyo berangkah ho kaplung tetapkah kulit ke ibadah iblis hiplung segata hanai to ho plung le ijak setat kubu Nabi Adam sabah riwayat merumpok kubu Nabi Adam pah bak tengah dunia idang iblis bak kubu Nabi Adam ikun dam nya iblis kun ditanya pat ayuk kun ke Nabi dam gara-gara kata beruji dam hang kutem sujud ke kata Adam lun guse ke rubah bentuk lagi yo Adam lun baru ke terima taubat uranyo hai Adam bila ku sujud bak kubu kata tapi Adam lagi maaf ro ku sujud tetap hai sujud ji walau kamu rumpok kubu Nabi Adam
ban hai tem sujud malik maut nyen malik zamaniyah kanai sampai ke kule malik maut ho kap long lo hai dap long le habis miu ro ni menyamanan tu nyawang utari ikhle iblis kena lu malik maut minuman pe yang nabi kelon terakhir oronyo lun jib oh dumpa jib maya katem jib pe yang perlekah pe minuman jus pukat water apel teh hanggala si pilih ilon berangka pe jib urangnya minuman yang kujuk kekahai iblis minuman yang na dalam neraka sakar dan lada jid wati dengar minumannya ni iblis bak idang rebah pam rebah bak bineh kubu Nabi Adam pinsan iblis idengar minuman pinsan ni Malik Zabaniyah yang jaga neraka geputra na ujian tombak dari neraka jahanam tu chomp-chomp kenang iblis barulah Malik maut getarik nyawang mati iblis tamat riwayat kenawa nyawa jinawa is dead nanti oleh is dead duduk di kedai makan keripet mati lampu temamus karet-karet is dead mati kah mati iblis singkat you baik panjang tak you yang perlu pegah malam ni pun syafaat Nabi perlu pegah padang mahsyar ngan wak maulid gibi syafaat kah mati iblis tiupan pertama ke tiupan kedua lih mati iblisnya puak ploton selang olian gayu tiup kali kedua Israfil siap ya Allah wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya Allah tiup kali kedua hai malaikat Israfil long kena lah langit dan bumi long kena pemati sisa manusia yang mataudip tiup kali kedua terjadi gempa puluh hura puluh malam gempa yang luar biasa dahsyat dengan goncangan dunia puluh hura puluh malam langit ia temu kuping-kuping roh bumo apa luya gunung-gunung berutuh air laut tumpah ke darat anco dunia saanyan pah puluh ton mesti priak manyet bangunan-bangunan ateh rung bumo Allah atika truk puluh ton dunia kabeh kutau gekirim angin saboh oleh Allah gi sampuh kotorannya yaitu angin faking ibu dah angin yang disampuh gadah bandum hana maho maka bumonyo singah geganto la illa Allah yaitu bumo perak yang getanyo kengkun padang mah jadi padang masyar kan anau kan tanoh tapi perak menyaitu leuraju yang kata perak ju untuk tajak untuk akalun pegah kadua getiup kabih mati madum manusia hana leudip tinggai so tu bawatingan 12 dro tu malaikat nya kedua belah dro malaikat 8 yang jaga aras dan 4 dro malaikat yang rayuknya malik maut nalun ya Allah so tu mataudip yang jaga aras 8 dro tarik nyawang selesai salam Jibril ya Allah cabut salam malik maut Mikail ya Allah cabut salam yang yub sangkakala malaikat Israfil tarik nyawang kawafut hanali kabih salam ketanya oleh Allah hanali ya Allah kali lumpanto pulum daerah gampung gelempang mujim hanali urang truk lampuak kulup hanali kabih ya Allah sidro tu sagai nata tu tahu hana ya Allah gata onyo go tinggal sidro ketu malik maut na nyawang gata malik maut na ya Allah na tingat terjamun berjeh kullu nafsin zaikatul maut na ya Allah tiap-tiap yang menyawang mati kan mati ya Allah tarik buh nyawang rawaju sabor riwayat ke tarik gero ke malik maut nyawang sabor riwayat tu Allah kun gata malik maut uranyo wafat malik maut hanale urang meserawa tinggal sirona Allah megu pidato duk sirawa ke kiban pidato Allah wati hanalim sirawa wahai penguasa yang zalim anan dengar ya pakan sengap dah oh ya yan po kan habah kena temanya awai tan tanyong lago
Oh semengup yang mana guna ni lom pernonya lebih supaya ngana pahala wati semengup tacok jaro sebelah bohwi bohunen tatup babah hatu oh leh nutup neha haju be perlay kabih tuhah kabih tutup ne pinah jaro ne ken doa ba ujung auzubillah doa semengup nyobe neha lalam punyong ngon haju ikira lengon putasa ledoi jawab ngon ha ledoi ko pegah kan kusa hai jupo semengup kusayo hana kan hai memang cik ana ka balut ni rono konana Allah ke pidato wahai penguasa-penguasa yang zalim wahai pemimpin-pemimpin yang sombong wahai Fir'aun yang kaakuikah sebagai Tuhan jamun kasih bedah kumunuk kalan muka ke huranya sengam hana sosoot ban hana sosoot gesoot ke roga Allah la ilaha illa ana hana Tuhan ba uronyo yang patut disembah hana Tuhan ba uronyo yang memiliki kerajaan kecuali lun ke kela Allah leh ke pidato nyan ke gepegatlah panitia akhirat gebangkit laju sawa malaikat Zabaniyah yang jaga neraka ile Malik Zabaniyah siap ya Allah si pusuwa mapu neraka siat jinau seada akan lontet urung-urung yang membangkang ke agama yang hantam pernah semayang yang hitam jakbut yang benci ke agama yang benci ke ulama puhu saat apui leh macam warna ibu dah apui warna pertama merah bandum hana trip banyan apui kam berubah warna putih olian hana trip ni banyan ka warna hitam apui leh macam warna apui neraka merah putih hitam nyalam apui hitam kan seperti urang biasa duk bos-bos di dalam pertama Bang Un kedua Bang Namrud keleh Mas John Lahab apui hitam apui putih kaphe bandum hana menyampu apui merah baru tanya urang yang mudosa ka suum ka ho kata Malik Ridwan yang jaga syurga nalun ya Allah hiasi syurga ba oranyo long kena petamang urung-urung yang cinta ke agama long kena petamang urung-urung yang kasih sayang ke Nabi yaitem yakbut yaitem ibadat yaitem takwa kulun perhias syurga siap ya Allah ka siap ka ho kata malaikat Jibril dan Mikail nah kamu ya Allah trenu padang masyar jemput kekasihku Muhammad bak kuburan ana tribatnyan ku trendut wadro malaikat ke petren bura ngan pakaian serban dan bajian Nabi hana tro ubumo ke tren gedang antara langit ngan bumo ke pantau karena kabih rata hana deuh patah kubu Muhammad Mikail pan hana deuh lagu oh mana kutu paji pat teman tengah-tengah ketanyang hana trip ni baknyan Nabi tanyo terbelah kubu itu biar cahaya nur Nabi tanyo lagi tombak idong menan gekel Jibril Mikail pat nyangka pasti Muhammad sabak mu cahaya sangkon nian so ajit awak gampung gelumpang menjim-jim hana rati awak gampung nian senteu le pakai ote malam itu mumpok becak dong hana rati itu nyangka pasti Nabi kan rupanya Nabi jika gebudah dong kuat kubu geduk kerawa ge sambilan geduk ke sampu-sampu habe yang naba ulai ge ke sampu habe belah hunum belawi hana trepanya bang kala rauna karena malaikat Jibril Jibril ya Muhammad pajantro ban mendem malaikat Mikail hana pegah-pegah lagu neja ya Muhammad ciban mendem tengah keuwiunan malaikat langsung Nabi tanya ke temayang pe Jibril ada apa Muhammad ayu yaumin haza ya Jibril pu uro le uronyo malaikat Jibril saatnya menjawab Muhammad uronyo adalah hadza ma wa'ada rahman uronyo uro kiamat uro yang gebalah oleh Allah uro yang kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang bertakwa
Uranya uro yang kiamat, uro kiamat, uro suum, uro yang ancur utak Muhammad. Oh, uro kiamat. Kiamat. Ya Muhammad. Ya Allah. Jibril. Kok tamu Muhammad? Jibril. Menyana pegah uranya uro kiamat. Aina ummati. Umat lun Pak Jibril. Sayang lun ku umat belum awak gelumpang mujim-jim awaknya naik kanuri maulid. Tapi dakwah najana itu biar. Jibril lun kena bi syafaat sayang tak lun ku umat. Umat kemah Muhammad anak depan ayo roba anak depan lah. Mikail pat nak ke umat lun pulam neraka ya. Ke Muhammad anak depan ajit. Menyamanan Jibril kan buraknya nyan pakaian nepuo bazat dalam syurga abah lunduk la uro tarik. Bek menan Muhammad hai. Kamu pergi jemput kata lah Allah. Jibril tetap lun preh umat. Kiban malaikat Mikail hang ketemu citanya mbak Allah pat umat ke. Ya Allah. Puna Mikail gabuk tak kau. Kekasih ron getanyang umat hang ketem burak menyang umat kalau mupat. Tak pegah laju bak kekasih lun golom lun bangkit. Galam ke bangkit Muhammad. Mampan ni kamu tupat awaknya dalam kubu. Butoi Jibril galau ke bangkit. Butoi Muhammad. Bocok bajai longsor. Gesok bajai ke pakai serban kecok burak. Wih yang ketamang dalam syurga. Siat sagai ketamang. Ludon tu getern ya habis syafaan. Waktu Nabi ka dalam syurga. Natre banyak mondar mandir ke. Geduk han tenang gelisah tapi mak padahal dalam syurga Allah kekalon Muhammad pakan menan gelisah datat pehana galak ke dalam syurga galak lon ya Allah mampakal lagi orang sedih ummati ya Allah umat lon kalagi yang lo rasa senang umat lon awak gelumpang menjim-jim golai rasa senang nu bangkit orangnya ya Allah nu putra lon mangat lon jakbi syafaat berkaget kajian kata malaikat Israfil siap ya Allah summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun tiup segadu bangkit ubina umat Muhammad ada kubu. Lu ketiup kali kelih mu bangkit tu lagi timoh kulat lam jumpungan. Cup kai tu bian. Cup kat timoh huriang atu kubu tapi kalau nanya wang tu mu. Mentang tubuh kosong tu. Hana tre banyak mu sui langit manyang. Pesu nyawang tanyo. Orang bahagia kan. Gekebah bat tempat iliin ia tu tat ini lagak tat. Waktu orang kiamat itren mumut kibanhu lagi lampunya mak tapi warna putih. Dipa tu roh orang bahagia mu belang lagi hu lampu. Mu lagi suno mutamon ni pong yak minta tubuh roy. Pat tubuh lun. Pah itu mung belang elok. Maka salah lop karo tubuh apa me. Itu biar lom. Belang kapah blub kabeh hudip urang. Roh urang celaka kan ia tu lam sabah lubang ini dunia getat luk lubangnya kepada Allah. Roh orang yang mati celaka kenan mandu mana baik ulangin. Gebuhnan lubang mon beruhud. Nan tepat mak mon beruhud ya. Hana. Mana mak tengah bengah kan ju beca tro utang kengan WU YBU. Tang daerahnya. Pak teman mon beruhud menurut baca dalam kitab Zakaat terletak di Nanggro Yaman tapi tempat ji hana kedepak rahasia daerahnya. Nejak berata panitia. Jok tiap ambil siapa? Ya, tiap ambil siapa? Jak berata tapi bejo utan aja takut gadah tung. Mau suji be sampai truk biruan. Lingkar menteng. Hanan dengar. Roh orang celaka itu biar tu warna hitam tunggu. Hitam mango. Lagi unau. Mu ipong ya minta tubuh roh. Pas itu mung blub kau dip. Nyan wate kau dip dia atas kuburan. Saat nyan hana tak tepu atas kubu. Mentayang-tayang. Hai. Pan. Pan. Mele tak temayang anak tepat. Pakan hana tak tepat karena mata urau galai blut. Tengah-tengah temayang bla iblis mata urau ukuran suuam mata urau
kulit ule tepluak meleleh utak bak miang. Urang wate tebiu utak bak miang ke fikir oh ban ke sampo. Kapale utak ko. Gekun bak ngon bang utak tebiu karo. Pah ke sampo memang utak meleleh tebiu karena suum tat matauro. Memang takalan matauro jo oh tapi derajat suum matauro lagi sang-sang sejengkai di atu hulai atu. Kakesaannya manusia hanale kalan-kalan atu hurung mak gaduh fikir kedua saanyan temakut dan pandang warah langit bandum kalan cahaya matauro dan agam ngainang wate gebangkit saanyan bandum telanjang musabah baje hana sajande mandungku agam ngainang tadu sapat ipadang masyar han male tunggu hana pakat hana fikir kenan urung fikir kedosa. Kalau seandainya mesti agak malai tu sap ke bangkit kamu kalen-kalen lemah-lemah. Hei, kalau lemah. Au! Hai terkejut gu. Terkejut. Terkejut di padang masyar. Tapi kan kenan ge urang hemat. Bandung pandang warah langit karena cahaya suum tat. Nyan kesaan nyan haik liduk kan surau dua taduk di atas kubu mak. Puluhan ribu tahun gade ada. Akhirnya mutanyang-tanyang hai bakri le hai le tadua. Makin trip makin duruh hasau ada. Isoot ngan be kata yang balun. Hai le kadua le wasau di kabu tak kah kan kaduk kerokan. Gesool le orang belade. Ha. Tajak setet Nabi Adam ya. Pak teman Nabi Adam. Kadang daerah-daerah matang kena Nabi Adam. Mengemput aja eler tuh dum. Bedah yak setan Nabi Adam yak pegahai bek gade li nah sebab hana so temayang sayan. Trip gade so tayang han so paduli tetan. Kake bedah rame-rame yak setan Nabi Adam 4. Ban sabohnya mak tajak. Akhirnya merumpok. Wahai Abu Bashar, tak mengadu bak Nabi Adam. Wahai Abu Bashar, wahai bapa manusia, nepegah sehat ba Allah, niyo adili kamu gedeh bek gade lauro tarik cukup trip ka. Nu kabeh duru haso kamu nyo gesool le Nabi Adam. Cuco lulake maah cuco hang kujut pegahai ba Allah lun jamun pernah ku pajuh boh kuldi cuco. Bek lekan gata umat dro ko hai ku tulung gata pagampung. Gelempang menjim-jim beralau hang kudong tolong laki maah jo sejak Nabi lain tajak Nabi Nuh karena alasan ke pegah sampai terus Nabi Isa hanjit ke tolong Nabi tanya alam surga ge tanya muwet-wet di padang masyar ya Allah ne urang kampung gelempang menjim-jim awak paluh awak paluh sayang ya Allah ya zetat lun hanai tepat lun petrol lun ya Allah mangat lun bantu. Kake saanyan ho kata malaikat Jibril siap ya Allah cok Muhammad puduk bawah aras mangat ke tepat le umat getren Nabi di bawah aras kedua urang saanyan tengah meputar-putar ajak setat Nabi deh dengan wahai manusia kumpulkan kalian pada hari ini menuju bak timbangan bedah jak mak sambilan tajak tapak kaki duruh tulung fa angoh perut lagi tu blender itu biar. Dada rili takur hut, mata tu suat duruh kulit ulai. Duruh aso yang nabak tuliang duruh tuliang jet lam kurang bedah jak lam selama 50,000 ton cukup je oh tajak bak timbangannya. Tengah-tengah tajak tiba-tiba kaduh tak dengar likut sulumo kameng plung unta plung rak likut. Tak dengar tu jarayo. Jo tak su mentang. Rupanya makin trip tau laju-laju. Ngam tu mumpio hek lun saat. Mayah nak takoknya ham tu mumpio hek. Mu ia bapa hendak temu jib nanti puero tu. Nyo kaglan to pio hek. Rupanya wate karap to ngan getanyo Allah gekeun bab binatang yang wahai kenderaan. Jemput hamba lun sayang tak tat nyan kabeh duruh tapak kaki serentak idang. Kaidang. Unta barisan pertama, lumo barisan kedua,
kameng barisan kelai. Dengan izin Allah ji pegah haba. Ye hei tanyo tengah tajak. Wahai manusia, bek tat nelanjut long kalan kabeh duruh perut ni kan. Ngan suum tat, ne ada kamu bah ke di. Tingan manusia pane binatang leket dulu. Ai, awak kata sawa. Suut kameng lumon ta. Na tingat ne jamun boroji. Ne celeng peng bacut-bacut. Oh rupanya bawa dengan ne pok celeng. Oh raya haji. Ne ablo tubuh lun saboh ne kurbun na tingat ne jamun. Na tingat ne jamun boroji. Ne celeng peng ne pok celeng ne cok ne ablo tubuh lun. Ne hakikah kena tingat ne boroji ne bagi ke fakir miskin. Oh, yang kamu kurban dan hakikah jamun awak kata. Isuk kami lekun. Me. Oh hai. Letak tu manyong kau kai aju kon. Kaku yang si lumo tu lumo ke. Yang si unta tu unta, yang si kameng ati kameng luar biasa. Yang hana sapuna payah geung kaki dung. Tapi bet susah sid yang urang kasihan, yang han mampu ke kurban dan hakikah. Bila tega bak ibadatnya ke pegat kereta oleh Allah singa. Takoh lebih ojit. Lum pegah kelebihan kurban walau kan musim dro singa sapat peng ne kurban raya haji jit. Baik. Angin kuno apa? Ne pegah le Saidina Ali faedah kurban pertama. Saboh langkah tak budah dari rumah tak ablo binatang kurban upajak mazatolang kampung. 10 pahala getulis dalam sabuh langkah, 10 dosa terhapus dalam sabuh langkah. Dan geangkat pangkat dan derajat dalam sabuh langkahnya 10. Nyata ni ablau kan. Buh nujak ngan tapak ngan motong Honda saban ge hitong langkah. Olian wati nejak nyan ruh nejak dua ni, mesti ngan lakau ni atau nganggop. Ruh nu pegah haba wati nejak. Nyan ubina haba got nyan wati gejak ge pegah haba ge catat ke pahala tasbih. Yang kejut mak wati ni ablo binatang kurban bumu pep-pep bacut. Mesti lako be pegah haba bak punyung dia tarik. Oi pegah haba be. Kita yang pakon lumo pakiban tablo yang putih, yang hitam, yang mulungke, yang kupok. Kiban lumo kupok. Kupok maksud lun hana lungke. Gesoot truk kudih tak kalen. Nyan bahasa urungnya bandua ge tulis ke pahala tasbih. Tapi waktu pegah haba bu menyangkut dengan kurban. Bek itajoh lain. Bek tengah gejak tengah pegah masalah belo buntut. Nya hang tulis. Ka. Olian kamu rumpok lumo, kamu rumpok kameng padum. 19 juta yum lumo mesti. Gebiling ayu peng si on. 2 le nyalam si on peng getulih pahala le malaikat 700 boh pahala 700 boh dosa terhapus. Mamanya ortuh kira ayu manya 50 lelam. Erti 15 juta yum lumo padumna on segala bilang. Yang kejut sehingga manya perle beliau pahala wate ne blau binatang kurban ne tukar pengri. Sabah humpang ne gulam. Nyan lo yakin sang peng habis meninggal orang bilang. Alayan ni ijab kabul kalun terimong binatangnya dengan harga sekian kan kana puawa. Nyan watin puau bina malaikat yang naik langit gelake ampun dosa kurang yang puau binatang kurban. Alayan ba uro haji leh ta semaya uro raya haji. Wate tapuduk sikin natih takut tanuk koh. Itu biar darah saboh tetesan darah iaitu biar ba binatang kurban jiat malaikat sidro dari tetesan darahnya. Le darah, le jiat malaikat. Kepuaman malaikatnya tunggu. Gelake ampun dosa, uro malam kurang yang kurbannya. Kemudian asosiasi yang kata tumpuk-tumpuk. Lam sikre asosiasinya saban pahala. Lagi nepu merdeka sidro lamiyat. Nyo faedah kurban. Faedah selanjutnya, uro ludau wati tajak atu perak tutung. Ijak tulung tu hanaruh tajak ada perak ibantu le kereta. Kaku yang si lumo telumo ge yang si unta tu unta si kameng de kameng bidah berangkai pablung. Makin trip yo laju. Yo ka yo ho bu su. Truk gede Allah ke kendaraan. Puduk hamba lui sinan. Serentak idang.
kaidang. Gepu barih tanyo saanyan di ketimbangan 12 boh barih. Jino watilun tuan urai 11 boh barih kenang siksa menyuruh kenang tanyo taubat beh. Tapi hana lum pegah mendetil tat baca-baca sapat karena mengingat wate biar hansip wate. Ci tulung dengar bahkan tulis beh. Wate ka kepedang di ketimbangan 12 boh barih. Barisan pertama wate takalan urang kepedang kaki manusia. Badan manusia, tangannya manusia, tapi maaf, kepalanya diganti oleh Allah dengan kepala anjing atau babi. Hai tungku, pesalah koknya hidungnya sampai geganto oleh saya oleh buyu rolodau. Salah, nan depu salah. Semasa udip hidungnya, masjid hana getoh kiblat, musalla hana getoh kiban hoidong musalla. Artinya pendek kata hantom pernah ke semayang. Urangan malam sabi ke tinggal semayang termasuk dosa rayu. Urang hana semayang. Segolam ke taubat mentang na semayang. Urang ludawa ke. Tiga bangkit. Gepedang di ketimbangan ule ase dan ule bui. Ladom nasyid semayang tim. Tapi hansip rukun atau hansip rakaat. Contoh, tengah lewat siro tungku bak jalan, na pos, na anak muda melimang hidup atau pos, gekul le tungku, kai kamat, jak dah semayang. Hana ibu dah mandum, tidro sagai ibu dah. Katilat ibu dah, bang katilat kan anggap masbuk, roh hidang di samping tungku pakat bunau. Itu mung semayang baru sabuh rakaat, tinggal dua boh maghrib. Musiga ngau orang lain isalim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jihpi salim. Lihanyan ketayang le tungkuyan. Hai, kah baru sabuh rakaat ke semayang dua boh tu hansip. Pe jawab gabuk thai ron. Gop semayang ron gabuk. Ilun nasim sabuh rakaat ba balem sabuh rakaat ni. Ya, semayang tim. Tapi hansip rakaat tetap ule ase ule bui. Bek lun pupanyang tan je enan menteng monya hana ta semayang dan hana ta qada di saat kamati taih lang kubu dan gebangkit gepedang di ketebangan ule ase ule bu. Itu baris pertama. Baris kedua guralau mati tahu aneh tengah takalan sira urang kenang penyakit supak penyakit buduk wati gegaru gatai tan ai gedun darah ngan nanoh yang berbau busuk itu bin pesalah hidupnya nyan perte anu yang durhaka ke ma dan ke ayah. Asyik ingin dengar bu euk ne ba be durhaka ke mak apa? Asyik dengar. Ai mak lado mana katanya wate ka durhaka ila ke maah pajan huru raya. Mesti ga ngajami ai tamang. Ieu jami kai tamang ji. Kam itu irung kom to ya hanai belu-belu. Ieu le jami oh ma saleh dah ni yang to ya hanai belu padahal ke ila kepeng kalau ujuk. Ya bipeng mortori be oi bipeng yak medan taat iya kamale kau we maleke be kayo yo tut ke kau we ijame oma hane pelu-pelu to iya leke ma padai leke peng ludo hai ge pikili ge puto abah ya bak puyung hai ulikur kajak keleke bak ma ge keun menang ai we ikirai ji bibit ibu dah ya ayu ku deh ulikur mak tengah ge bicah iya kejame ya mak punagang pegah le ayah yu cop pe mertur be lung jauh medan tai ba ngeng kai pre be ne hai mertur be tok sakai peng he ge kerja ge ne wo bak mak ge saat katrip hana ge wo be kacoy ikah hai me hana bi nyok pukaru ku pok pengan malaya ne daripada malaya ge pak ge bedu sang la lemari ne ibu kai lemari cok mertur be yah tengah hidup met ati ijo je pasti ijo hana tre banyak kedengar sonda tege luar greng berangkat aju gudung-gudung mati yahnya kapasi ijo lewat wo jamnya kejak aju likut punai pegah segam hai punai pegah kan yu cok peng pajang kuyu hai pegah haji drone yu cok bali morto ijo bali morto bu ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Tuhan he tak minta pai 500 ribu aku miak sawa mak yang katuhai pai gampung kai paplung le taun budoknya ya Allah
ho gelantu hamoi uroraya doa ya ho gelantu hamoi iglantu ai dengar oh makan abut lom hana tetemu kerja ke banjara ikhl gelantu lain kirim SMS ba motor busu dipok le motor busu berdiri utak mati ba jalan doa urun si hanagan encik lagi haba buno bet sagai-sagai kan doa yang kengken mak tetap akan truk belum nelegom jaro hana siapa pi jih akan merana selamanya sampai akhirat ni punya gelon upama nyo kemudian anak laki maaf ba unuci uroraya be menan anak medua he dat mak ngayah ke putih mang anak malam gerah ke bi susu dek ke pehbu sijuk ke tup hugup ke pehah ora malam nak ratak blanggop kayak semula nak sakit ke iang bak minta peng ke gata tajak kula yah terata bangunan gop ne kayak kerja tepeh jaro ke re jom bangunan itu nak bugop hana ke paduli demi manga ketemu peng 5,000 ke jajan gata ne be sagai-sagai kreh su ngan mak ngayah ne beh halo beh ya mutuah ne katengur ya kena ne be durhaka nyan baris kedua baris keleh gawat lom tengah ke pebaris le malaikat bantakalan sirau urang getek-tek je kaki getek-tek jaro jadi hana jaro hana kaki mu balik-balik atuh perak tutung pesalah hidonya tunggu nyan perti urang yang mendendam-dendam yang mu pakai gemu pakai kamu ton kalemurau ado ngan adu ni mulha babak jalan mu kengkun mateka hang kujak mateke bak kajak kamati bandua ke baja be sagai dendam hai mak hai ayah hai tungku amalan kebaikan getayo han geterimang urang yang nasifat dendam anan dengar ya menyeka salah berbagah ne pemaah atau kayak laki maah ne pemaah hana yak laki bekada pemaah be dendam menyeka dendam aurol do lagi yang gesiksa be talake maah sabe uroraya trip nyan amalan ulikut hang ketuang kan hajir maah uroraya cilebeh god malawe nyo uroraya hana muden ja urmoh le kana HP kirim SMS yang kinan ayu berakan silaturahmi nyan rata jurung rata rumah taja ino kang SMS mutuleh ga minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin cenen ukirim hore umlabuh le saudara melabuh ga anak kumul lake maah ke bantawo be wo balah hanya na yo ke sayu balah si minal aidil wal faizin mohon maaf lahir batin yang aneh saboh pagi ga rumah lang kampung saboh pagi rumah hororaya hang jak-jak cili ngape yu tulis pantun ni le yub lake maah bengang mawar kebang cat urau seput uro kemang bengang pi singa menyana panyang umu ke bilih Tuhan menyecat uro tanya dua tu tak ada ya pelia mutulih rayub minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin cenen ke kirim kurung rumah belahanan ibu suape deh didengar kena ding ding okey tamam gebuka le uri samping bang boh pui pakak ada pelia bunga-bunga hororaya gebalah be hana mangan bekali sayang picok pisang klat mekilat-kilat jetele uro sehingga menyana panyang umu gebili Tuhan menyecat uro tanya dua tetelawak tumpawa mutulih rayub minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin boleh tapi lebih ged jak urumoh mumbat jaro tatap muka silaturahmi kasih sayang menumpuk lom kesatuan dan persatuan yang kaceri berakan mekap kembali dengan silaturahmi be dendam oleh ambil otu mana menyekai laki maah karena pemaah dosa lun ka menyeruh kita yang berdosa be pegah-pegah menyeruh dah pegah dah kuahai pemaah mesti jujur tu na pemaah bu salah na ku ba awak nang ron oleh dosa nang ni tumbuk lom be dak pegah dan bekak jawab kalun pemaah yang kamaah tapi menyeg jawab hai lagi abanya yang kalau maah nya sabah contoh lembaga gampung gelempang menjim-jim rapan urang Tuhan anak muda sia kameng tiga menasah lam rapan sia kameng hanya puau rumah karena dipajuh sama-sama menasah setuju pah masak si kameng gejak ku imung gak cawo
Pah ke Jawa ke asau adum ke cok kertas blam ke bu. Ijeng le num da kama empo. Kama enpo wa. Po yu. Hana itu pu tujuan ku imung ke pasolang kertas. Ketemu libo panah ke puse blam ke pasawaso. Kada bawa kertas ke lah dewa mitih manasa. Hana tayang le num da yang ditaju ditumbuk tung ku imum lam-langan si kami menyukar ke. Kamu ruah hang ku imum nanti kami ngeliang katrok orang pakan menang kapoh ku imum pun salah. Bek ku poh. Dua boh kertas gelap. Janji pajuh himnasah nyan ho. Genek po. Itanyang tu nya menan dungku kena po hana nak dua hana rencana po mang kepe je lon kebahan tu leh tabut malam puasa leh tabut tu hana po pajuh ta pajuh kelai la mino si. Ka ka tembok ju kah nak kadang-kadang. Oma kan kena po ka nanu oma kemang. Nyana na ilha mu kui mung ya pemaah ju la ule gelam langan ti kameng pak ya pemaah ju. Na masa ke pemaah ma. Pati gijuk jaro kui mung dari hang pemaah le ke thata ke ati ke nampu salah. Pajan si uroraya rupanya. Di menu mak jaro lanu mudanyan malai. Takut geuleng kui mung lang kawarame bak colok-colok plak itu mung pak geuleng kui kah iya akema aku insiden berosalam le Ramadan ku anak ku sengaja tunggu yang ku tumbuk rom jungka boleh lam langan te kameng no pemaah dong ku gejawut leng kui mum hai lagi abanyan sit kiban nunggu lagi abanyan kan pemaah hai ke lagi abanyan sit rencana kena tumbuk kah bipo lam langan te kameng jit ngat sama nyamanya menang gejawut gelam maah berkaga nyan kama amo hoi le be na si phut den dendam wo ba set barih kelhe getetek jaro getetek gaki gara-gara mendendam udip idunya barih keput gawat lom tengah kepebarih le malaikat takalan hemak mutuah be tubuh be camp lebih camp daripada be bangki be lekan gop inu cum droga pribadi hai ke cum camp tak be ba gedem Kem tak payah. Pesalah hidupnya. Nyan perti orang yang pembuat dosa lam suput. Kiban tunggu orang pembuat dosa lam suput. Umpamanya ngan mupum danyo dengar. Lagi contoh awak mencewek ke lam suput. Malah banyak kapunguh-punguh yu kai ke ada. Mereka ni itangkengan jambu khop kan suput nah. Bat tempat sunyi. Cik kusuh dua ngah je tak mau orang lain. Ibu buat dosa bat tempat sunyi yang hanai legop tapi Allah ge munya hanai taubat camp tubuh lebih camp daripada abai bangki mu cewek lewenya luar biasa kuno nu oi nu no walau kali tunangan ban sabohnya iba kamu muda wate miak co anu ne ngahonda manyang sila yang ipudu urinang tapi ke tule oragam onda pu tapi ke ka tule oragam idu onda pu Kenapa? Pada fiction. Ya tuh nyan pu Honda. Warion. Pengalaman. Bedah kamu muda ya tuang tunangan. Nyan hana menjak jarosoh baik gedel iya hai. Mubaboh pir bohong gur sati. Ngong Rabi miu sagoyan. Patruk rumah kotak pintu. Bu, buka pintu 5 jalan tuan. Saya abang. Ya bu. Bandro ni, bandro. Si marho bu. Pak iliko ni. Tengah hiping kom kutai agar awai. Ni YouTube saat. Yang pak bu bingkisan baju. Alah hanya bu. Kepu kami sabi kajak baklo le berosa cukup jai kablo nyopi kajak kablo kajak jaroso hanjut. Kemah bu anak biasa malelun. Bagan obo. Pah ke damau dalam naya hai ya hidaranyan icah gesit. Peka si pemudanyan suruh supur ira hung kenawa. Masa 3 kali tunangan mangat hai ajak-ajak pada orang supur nyan pekai melom ke mak mai. Geso le mai. Be gabu aja metro. Kan pui ba ya theme nu dayo kono doro be karu ja metro igop ijak hanai ijak joro tho aci buka pui ba sati ka tengah ya hai
Cukup cara kamu agama negara kiban. Budak simar duduk di ruang tamu, duduk pegahnya, pegahnya. Nyo kena pegah kan, beg mencawek mau sulun. Beg ke bangkit tengok camp tubuh. Pegahnya, pegahnya. Ia azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pun kaya abang, kaya azan mau sulun. Tinggal lama tina muda awai thai bang kampung Palu. Ana mengerti sagai awak bang. Iu baru perwablah pi bang padahal jam ji mati. Kengka menganggu ji. Han tawo, han mangan, tawo tinggal ingat tu. Ampah dajak menasa hari mit gede bayi bang li. Kakela kezin. Bu kula kezin saat bu. Hau menjana. Semayang le bu. Kapajo bulu hole no sega bet sabe lagi yan kalau kuta guburo yang pihana dapat jo nyo pihana kan bulu mesagan ku semayang berjamaah betilan tu maka ke gebida ju geta joya hai ho ka ho sai na ngo yo ho ke sole ma iro na gado tayang gop mu pom kai bang yo ya semayang ko lagi ro na semayang tam tan ke so ya hike ku tu pui wo hanyi dengan bang. Jadi dengar bang ini rumah tanya hidung sama anjing dengar ya Allah. Kan hana kesempatan hijau sebab kaya azan. Tingaknya ke Bancara nyo minggu ke Tahun Baru Kafi, Tahun Baru Masehi. Nyo tak cok tiga tu. Sebab pernah lun temu mana waktu lun dakwah Humangging Aceh Barat. Truk bak acara lun tuan mesti lagi drone undang lun truk kunoi tengah siplu. Apa kan telak dah dengar? Anjir tajak macet jalan, cukup macet. Awak mencewek dua jalan. Yang Tahun Baru Kafe kau mah. Yang tuha-tuha lain bak minih laut, rame-rame ya dua ya sambut Tahun Baru Kafe, ya panggang kambing yang kaya-kaya. Yang gasian bacut, panggang manuk potong. Yang gasian habis silok Jepang panggang. Hanam panggang kan. Yang darah yang ke jalan. Megi nya anak mudanya tinggal. Minggu ke tajak ikut tok ibendo lah. Bo nasimar nah ni likut ipat dengar jungki go ro nabi saat bu simar long yamain hakal tunangan ka hana pu bu ban gan ba yo na bu lom bi sering thi go ba le ya hai berji ma ho ka ja nu hai bateli mentang gan no metela tha ka bo gan ngai bi ngaga bi nyan ma le ka ganggap dayu sa pilih keluarga ba orang yang golem hal iman. Gebudahaya ge tu kamati lo mana ke. Mai timba leji berosa subuh ibu getat palih ji. Mak Bancara kalau pah kutunangan ngaji je kau kutupu ji palih bi kutunangan ji. Di Bancara nyo kumutam hang ku jiat sate kalau ku pajo. Hang jiat tamle. Ban kan hang jiat tamle kan ka gejo ajiu. Ban gejo hai mak mutua hayamu bahagia. Idu waktu ikut tanya menyamping menan baik muri baik muhijih nah menyamping kamu mudanya hana mangat menan idu. Ngong it mutegan tegar hem. Ani nang rak rek alikut. Ikhle sabang. Ada dia. Yang ke abang yang bawa tu nama cara bah Honda. Ada gop. Dik baik lagi yang kedua. Iban si bang, akhir agam ge yo ya. Nak sebelah beladi sebelah aja. Jet si bang, pedang Honda tu kaki sebelah tahu, nyan baru can. Nyan polisi tidur, lo hana pirhem ji. It le tegan, ikle sabang. Ikle tadi abang pala de desa nurem nambo tu. Ibalik sabang bega buak ka iem kero ke. Abang main rem no Andre trong tu. Kaiem abang ingin menikmati apa adanya. Bang kasengap maksiat aju. Pua maksiat. Gas Honda uragam sebelah himat be mati. Jarawi ya. Imat setang Honda jarawi. Na tugas roy. Tugas jarawi sih tapi ulikut. Bagi yang keliling servis. Mbak bro tu alih 2 minggu yang kalupah berosa widi
gampung jalan kenan daerah yang dakwah dalam perjalanan long kalen jaro ragam bak bau putih huri nang jepit-jepit kan perumoh yang punya perumoh pandai jepit lo hai mak mutuah model lagi pergaulan bebas anak dara nekalen nah to Honda digi abang keang anak dara atuh bahu ragam mandum idong anak dara bak punyung anak agam icum tungki pakai icum ka biasa aja lagi nyo imu cewek imu dosa pantas uro ludo wati ku bangkit camp tubuh lebih camp daripada be bangkit maka jibek cewek-cewek li ado ha li datun mu kawin ke di ana peng tunggu main julu-julu pangka susah dan mu kawin cara aji mono nyo lu pegah be kadang nayam karam kawin lang kawannya enci dengar le Pegak rapat anak muda kampung Paluh ya dakun menyam dakun gelempang mujim-jim payah dapat dakun tom dakun. Kampung Paluh. Si peloro anak muda ketua kekun. Nyo malamnyo tanyo ke Banjara tak bicarakan tentang masalah kawin. Wa italhe mati ke. Wa italhe ai dah kerja ke damai ki Banjara so urung belah no. Tak pinung mandum je. Kepu? Tak cok manyam, tak putren, tak bak jelamai. Iso le urung ladi, kaiem aku tampak ke. Mamono ka yubi penapa, hanapa kaiem gede. Ka ho lo boga. Kaiem iso le kedua be karu, me karu untuk han selesai masalah. Iro kiban. Menurut lon tak peblo jenamu. Ni ya, tak peblo jename. Ipengel iberge. Lon kedua menurut lon tamaen julu-julu. Ya, kiban. Padu malamnya si pelu, si manyam support lagi. Pah si pelu manyam, si belum tiga tatare, yo. Kesorot ke bang lewat rona bang. Kumpul lau kesorot ke bang lewat rona. Na lam kawan mekara ana rerut. Oh ma ke gop sabir. Tatayang bang karuk ro nyo na mekaran han kutun dua le belum tu kah kiban. Okey le. Bukan le, roga tolongnya, tak tengok aku tolong kah apa? Na jalan keluar be, be tayak bar rata simpang rata tempat ayak mugi golom halia tamat. Hai tungku kadang lako igi han mak menyelako pasti hai gi le be lekan gegi idih bak jalan. I rumah na tinggal ni rumah kana anu nelom haba mentang kajerung ne pegah. Ne pegah haba wate mupok ja umonan. Nyam baru dibiak su. Pah dajak mupok. Oh weh. Kayaknya baru itu biak su sega. Nyamanya tengah himat demu wawa pasti dengan cewek. Bek mu cewek liadun mutuah. Nya kagala ya laki tunangan bek trade 2 bulan kasih mung nikah ayu kudi. Daripada tababa sengah roldo hai tak tanggung camp tubuh. Lebih camp daripada be bang. Ka. Barih ke padung ka? Barih ke 6